Tergantung Kang Bakti ya ya weh. Ding ding dedoro ding. Ojo melo sih nak nek. Mari ini ana sing kurang. Dijangkepi. Iya. Dijangkepi. Bagus biar tersambut semua. Dukno mari ini kursi iki. Iya Bune. Punya dengan harata kuwi cah ngendi apa to orang elingi anak bocah tak digempangi Neng Erni. iya Pak Ne Jebul sujanan. iya lho Pak Ne Aku ora kelayapan becike iki wis bengi arep mule ora wani ora ewo aku iki pinter temen bapak ne gale alasan Pak Bebi sing muruki warna-warna bareng wis konangan terus kebangetan bapak ne ayo pegatan loh ya cok ngono loh aku terima ore dewean Neng Erni ya ora karuan maneman yen pegatan becike urus tenan nyatane kok salah tenan aku ora keberatan aku emoh yen mbok tinggal lunga paripin sayer aku bingung mongso ketun yen rino nelongso yen wengi sepi prasasa kecimu mangketun mata suwe gonku bali ora citra netepi janji
rasane kaya gianto pikiran sering ngelamun sampai awak dadi kaya wong bingung kabar wis sama biar rikolan ison arep bojoan amba kene si tanah paran riko ninggal ison tanpa jalaran kabiar wis nang angin lan terese unyang warani son ngenteni tekari ka iman ambo sampai kapan ison omong nanggung wirang son anteni nong trajap yane lawa Eker mangat sangale mapa jejei ya 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 kelarenat sangale nyarese jeleng maju temang aler nisa kejebai iya Kak Sati Muslim pola narena rajana pon abeg malem tiga nape masih numpa bijaga ada kodungan tiga napa sayang mak sepentaan sokor ngojak adek burung iman soro deder lerni kembangan angkang iya 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 kata manga jangale geger kablimping lakar bandara lerni ojana tika iya Kak gendeng temangan permintaan ngajari bin sayur bulan sabar mak bulan mulu bulan asaba arek kemis lamun entartika cek palombo dutak pingser mak eke tangis ayo cak ripin sayur this is apa wis kena from matur semarun Panji Laras digoyang bersama Panji Laras ayo so ayo Bung Amin bojo loro lagi so abang biru lampu ning disco awak gugur mas dadi nomor loro bocah sing enom cak ripin sayur jaluk pajero sing tuwek jaluk mobil duo sirahmu ora bisa turu anda matris nomas uga andem waktu mikir butuh
mikir belanjane rokarone podo ayune. Ada Mister Bapak Rizky. Minggu legi di bulan besar. Ayatnya. Ning Ada Mister Ripin Sayur. dalam dino. Ada Mister Miss Gono. Lalangan Ada Mister Revin Tutut. asing sedino. Aye. Ganggu sapa cak Ripin Sayur sing sedino gawe nang Malang. Ae yo sabar apa Miss Gono asik. Aja lali sawer. Abang biru lampu ning disco. Awakku lemu mas dadi nomor loro. Bojo sing anom tak lipit jaluk disayang, sing tuwa jaluk gawe ning gudang. Sirah momet ora bisa turu, andam tresno mas uga andam wektu. Mikir putuwe ae mikir wedake ae rokarone padha mlenuke. Asik dalem dina mulai ning Prabalingga, dalem dina mulai ning Lumajang. Aduh sayang sing sedina kanggo sapa, sing sedina gawe kondangan, sing sedina gawe tayuban adem ayem. Oke, matur suwun. Penampilan Abah Abdul Aziz Bandur Kandang Tembus bergabung di grup Adem Ayem yang dipromotori Cak Ripin Sayur Pelalangan, Bapak Devin Tutut Jabon Jeboko, Pak Miss Gono Jabon Jeboko, Bapak Rizky Jabon Jeboko, calon minggu legi di bulan besar. Nagap tayub tinem jane wis dak apa. Jaibongan salajengipun bagian perdangdutan dulu. Di antaranya Sutarto Mas Kertowono, calon di bulan Sawal, Roy Afid Kertowono, Cak Seneri Kutornon, bergabung Kang Sai Kenongo, pindah tempat di Kali Semut Minggu Kliwon di bulan Rasul, kumpul di rumahnya Abah Haji Mariono, Cak Tosit Kali Tilem, Kang Suprayitno Kali Tilem, Suprayitno Kali Tilem, Cah Mati Benci, Bung Habibi Selok Gondang, Bapak Wiwit Kali Semut, Kang Pausi Aldi Selok Gondang, calon Rebu Baing di bulan Zawal hajatnya, Mohed Umi Muneng kalau masih ada, Yuli Muneng, Cak Diraman Muneng,
Cak selamat Jangor, grup Cak selamat ke semuanya. Ini keluarga besar dari Abah Zainal. Kesemuanya tanpa terkecuali ada beberapa orang. Cak Holik, Selogondang. Cak Basuki Pantura Tegal Ciut. Solikin Winarto, Bapak RT Besuk Subersuko. Sukirno Endang Beting. Cak Abdul Holik Kacang Kelaka. Senin Wage hajatnya di bulan Ruah akhir. Tidak ketinggalan bergabung Abah Haji Rahmat Manut Karanganom sing duwe minggu legi di bulan Sapar. Kumpul di rumahnya Abah Sugianto Lutfia. Kang Nurwati Rohim, Nyonya Nurwati Rohim Kerai Jumat Baing hajatnya di bulan Rasul. Kumpul di rumahnya Kang Jais. Mungkin Kelvia Misri Kunir Lor juga beda tempat. Kang Nur Sepeda Maturjo, Haji Mawi Maturjo, Haji Nur Hosen yang datanya dari Kerasa. Saleh Putra Pandarsari, Alek Nur Sayu Selok Pasirian, Tinar Sam Supir Darapan, Sahid Nuralisa Pandarsari, Kang Suhudwati Nyonya Suhudwati Kotokan. Mungkin 1 Desember Selasa Baik. Tayub hiburannya Waranggono Grup Ning Erni. Nambah aja pedes ratin boleh datang. Bergabung Madin Suryo Setul, Cak Arsam Selok, Haryono Dian Kedaung sing duwe Seloso Baik. Hartono Rahel Kedaung sama hajatnya. Cak Miskati Seruni mungkin masih ada. Bapak Kampung Sugian Danurojo, Cong Adam Danurojo Pantura, Cak Ridwan Bedayu, Cak Siono Wonokerto Tikung, Rohim Dimas Tembursari, calon pada hari Minggu Legi. Kumpul di rumahnya Cak Nitram, ada ngempul karaoke. Bergabung Bapak Kampung Heru Pakil Kidul Rebu Pon di bulan Zawal sebagai putra penerus dari Pak Kampung Mutmainah. Nur Sunoto Meraan pindah tempat. Kumpul di rumahnya Cak Suhen Rebu Legi adi bulan besar hajatnya. Selamat Chandra Dadapan, Cak Ilham Tunjung, Rohim Yurika Kedawung. Yang dangdut siap panggil semua biar marin Gunung Sarito lah. Nali Putra Ranuwurung, Surat Pak Nurul Ranuwurung, Abah Maryam Pedawungan, Abah Maryam jelas Maryam. Pak Kampung Rasa Keran Budali, Bapak Iwan Pandan Jeboko yang pendangdutan. Mungkin masih ada yang pendangdutan, boleh diasalkan. Sukiti Anissa, Senin Baing hajatnya ya malah. Cak
Winarmo Tanggung yang berdangdutan. Cak Bambang Satos Pak Polo. Cak Tino Kertowono bergabung. Janasim Gelumprit, Jasla Duren, Bung Sain Meninju, Kilura Suwarnosas Ororombo, Kampung Ningsun Bandansari, Cak Masugi Supiturang, Kang Muksin Yati Kabuaran, Kang Jaina Labidin, tulis Kabuaran, Dergowo, Salim Puput Dergowo, Munir Farhan Bandansari Sandura, ayo di grup Mas Arif, Jamohed Ubi, naik ke panggung, Mas Yuli, Jak Tiraman, di grup Jak Selamat ke semuanya. Ayo sudah yang terpanggil yang berdangdutan naik ke panggung. Go. Iya. Iya. Bagong. Nyuwun nggih Ndara. Alah. Ono opo iku Bagong kok rame-rame? Wonten tiyang hajatan alias selamatan Ndara. Oh. Wong acara selamatan nyuwun nggih Ndara. Lho, kok ono pentase rame-rame opo iku, Gong? Panji laras Ndara hiburane. Wow, seneng temen Bagong. Nggih. Lawo mendian ae sing teko. Bagong. 4 kabupaten Ndara. Jember, Probolinggo, Pasuruan, Lumajang. Oh, apik temen. Nggih, grupe Mas Arif Sumber Karing nggih dugi Ndara. Yo, matur nuwun Bagong. Nggih. Ya Mas, sayang tinewet saking polo kawu. Wow. Bumi gonjang ganjing, matane kedip-kedip. Jalek Nur Sayu.